Please kneel for the Jubilee prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ our brother, and the flame of charity, enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into childless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth. When the powers of evil vanquish your glory, will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
talakad tamo po at marap king Pasbol Mayor. Marap tamo po keng Pasbol, kaya po magumpisa ing rito, ngening mo munang Domingo ning Kwaresma, kilagyo ning ikpam, poning anak, ang poning banali Espiritu, Amen. ingino mantabiya kaya kayo. At kaya ka timurin. Kaluguran kong kapatid, ing maulang piyesta ning kaligtasan tamo, milalapit na, ulinita pagumpisan talaring aldo pamagsadya at pamagbayo, ban pagmasusyan la ring sakramento ning Pasko, ning pamailasa, kamatayan, at pangasubli ng Mebie Kristo. Ngeni king kabilugan na banal akapulungan, ding pabinyag mapilila at mayawos, king makakabos ng danom, ning pangabait pasibayo. Kambening tula, antabayan ng tala, king dalan ning kaligtasan, karing misteryo ning lugod ng magkalambye Kristo. Ipanibala tala king lingap ning maulang indo ning Diyos, imariyang kabanal-banalan, ading sablang anghel ampong banal. Ipanigaputa mo ing pakalulo ning Diyos, ban itamungan miras tamo king tula ning pangasubling Mebie. Manalangin tamo, o Ginoo, pakiramdaman mo laring panalangin ding samlang mamaus keka. Patawaran mo laretang sisisi at maglarin ka ring kasalanan da at king mapamakalulu mong lugod. Pagkala mo ke kaming kapatawaran ng puang kapayapan mo, itiyadwan mi keka king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, amabibiyang pong magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Misasan metong karing sarili tamo, king pamamiya kapurihan king Diyos, at magdulap king pamanalangin ding banal, tara umetana, manalik king mapamakalulong lugod ning Diyos. Banal Mariang induning Diyos, San Roque Talapanulo, San Jose Ipangtalaingat, San Ioana Talapaminiak, San Pedro at ning Apostol, San Miguel at ning Anghel, San Agustin ning Hipona, San Francisco ning Assisi,
San Antonio ning Padua. Santa Lucia ning Siracusa. San Isidro Hortelano. San Juan Maria Vianney. San Lorenzo Ruiz. Huling marok kami pamisip, tawaran mo kami. Huling marok kami pamanaspo, huling marok kami panakit. Huling marok kami pagnasan. Huling marok kami panamdam. Huling marok kami pamangamat. Huling marok kami depatan. Huling ing mayap emigewa. Kinupakalulu. Kristo pakalulu. Kinupakalulu. Manalangin kamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, ipagkaloob mo sana kay kami, kingiting pamagsani mi banwa-banwa, kin panauning Kwaresma, pasulungan ning pamanalastas mi karing misteryo ning ginuming Jesucristo, at apagyabudan mi in bubungara, kin matampaming pamagyapos, kin kaparaming tao. Itiadwan mi keka, O Diyos, kin kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong magari kambe mo, kin kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. Ni Moises nga na king balayan, kuna nalakanita kaya kayo ning pari, ring lulanan at ibilino king altar ning ginong kaya ko yung Diyos. Kay bat nanita,
Sabihan niyo arapaning ginungkya kayong Diyos. Metong yang arameyo ay tatako, ay alang tuknangan. Malatiya pa mo ing pamilyana, anyang mintaya Ehipto, at karinya menoknangan. Dapat di natang ing panahon, ameging marakalya, maragul at mayupayang bansa, mayap ing meging trato na kaya kami, ring tao Ehipto, pepasakitan ta kami at gewang ipos. Kanita minaos kami king Ginu, ing Diyos daring makatuwami, at pekiramdaman na kami. Ikit na impamagdusami, kasakitan at pangayalipusta. Linigtas na kami, iba't Ehipto, king kapamilataning upaya na, ning bage makapangilabot at dapat makapagmulalan. Dela na kami keti at binyene tinggabon nung nuka rin mataba, inggabon at labis-labis ing kabiyayan. Inyangin ing aldoy ti, darala ko para kaya ka o Ginong Diyos, ing mumunang bunga, naninggabon abinye mo kanako. Kay bat nanita, yapagyo kingarapana ning ing daralayo, siklawd kayo at sambanye ing Ginong kaya kayong Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing ninumang lalapit king kakatas-katasan at Diyos at manatili, king lalam ning kayang kayupayan, malyari ng sabyan, ika ing kakong santungan at kambilan, ika ing kanakong Diyos, akakong panaligan. Alang dugpakekang emayap, ni sakit king kekang tuknangan. Karingang hel ng Diyos, penabili na ka, banmingat keka, no karin ka man munta. Ingatan da ka, karing karelang gamat, bangding dipis mo, karing bato, elamit talusad. Kaya kalang damusakan ding leon at dingubingan, ding leon amit mong bigsikan, at dingubingan akamandagan.
Iligtas ko la retang malugod ka na ako, at idepensa retang tatanggap ka ko bilang karelang Ginoo. Potang maus la ka na ako, kakulang pagkibatan, kakulang saupan, king karelang kagutgutan, kakulang iligtas at parangalan. Ang maliligalig abayan mo kung ang maliligalig abayan mo ang maliligalig abayan mo ang maliligalig abayan mo Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Ing sasabyaning kasulatan antikaniti. Malapit kaya kayo ing amanaw na ning Diyos. At yu karing labiyo at karing kaya kayong puso. Nga kuwari, ing kasalpantayanan ay ipanaral mi kaya kayo. Nung ipagsyag mo karing labi mo, Jesus ginuya, at paniwalan mo king kabubusalan ng puso mo, king pepasubyaning miyaning Diyos, miligtas ka. Uling maniwala tamo, king kabubusalan ng puso tamo, at uli na nita, payala na katamong kasalanan ng Diyos. King kapamilataning pamipasyag tamo, king kasalpantayanan, miligtas tamo. Nga naning kasulatan, eya mabigo ing nino mang maniwala kaya. Alalang pamialiwa ring Hudyo at ding pagano. Ing Diyos, yan naman ing ginura ding sabla, at labis-labis na lang bendisyonan ding sablang mamaus kaya. Anti mo ing sasabyan ning kasulatan, miligtas siya ing nino mang mamaus king lagyo ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo, mantabiya kaya kayo, At kaya ko mo rin. pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ko, O Ginoo.
Mekoya Jesus king ilog ning Jordan, kitmon niya king Espiritu Santo, at delanin ning Espiritu king disyerto nung nunetiksuan ning Diablo, kilub ning 40 aldo. Eyabita sang mengan nanuman kilub daring reting aldo, inya tutuyang danupan, inyang milabas lang. Nga naning demonyo, nung ika ing anak ning Diyos, yutos mo kaniting batu, ing maging tinapeya, pekibat ng Jesus, ing kasulatan sa sabiyana, emubukod king tinapeya mabibiyaing tao, nuneking balang amanong manibatan king asbuk ning Diyos. Kaibat na nita, inukyat ning Diablo king matas alugal, at king metong asaglit, pepakit nala kang Jesus ding sablang kayarianan ning yato, nga naning Diablo, ibiya ko keka ing sablang kayupayan, at ing sablang pibandyanan iting yato, uling itingan, miyabiya ka na ako. Inya ay biya ko kenuman buri kong ibiya, itingan maging keka, nung siklawod ka, king arapan ko. Nga nang may kibat Jesus, ing kasulatan sa sabiyana, samban me ing ginungke kang Diyos, at iyamong bukod, ing suyuan mo. Kanita tiki na ning Diablo karin Jerusalem, at delane king taluktok na ning templo, at ngana, nung ikay nganak ning Diyos, luksukang ibatken, uling kasulatan sa sabiyanam, itubod na lang ning Diyos ding anghel na barakang ingatan, sa sabiyana naman, so panda ka, karing karelang gamat, banela manasakit, ding bitis mo karing batu. Pekibat ng Jesus kayam, ing kasulatan sa sabiyana, may sukat panyubukan ing ginong kekang Diyos. Inya ene atoksuning Diablo, i Jesus, karing miyaliwang paralan, likwani king mapilan apanawod. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Good morning po, kaya kayungan. Sabi ko niyang milabas ang Merkulis de Ceniza, may gumpisa na po ing panawuning Kwaresma. At ing Kwaresma, mamawigyaking bilang a 40. Kwaresma, 40. 40 aldo, magsadyata mo po paraking peka importanteng diling kapag masusyan, iyapin po yung maleldo. Nyanyang Ash Wednesday, bala mo po Domingo, ing kakatamong misa, 8 misa, sa Paklangan. Pero kaybat na nita, sana akit talang pasibayo. Mayan mo po ing pakuskus abukeng kanwan, at ding atlong dapat akabanalan may banggit laking ebanghelyo, nanula puret ang atlong dapat akabanalan, prayer, fasting, and almsgiving. Kailangan po dawan talareta bilang pamagsadya, king daratang amaleldo, pamagsakripisyo la po rin. At kabang magsakripisyo, tamo lawen niyo po, kabang lalapit tamo king Ginoo, dakal po yung tukso. Dakal ing tukso, matutukso tamo, karing miyaliwang bagi, inyapin ing ebanghelyo po ngeni, tungkol yaking tukso. O tukso, layuan mo ako. Kabang lalapit tamo king Ginoo, sigurado pong ing demonyo makiyag na niya keka. May nakit na ko pong demonyo, lawen niya yung shipping you.
Potay yung demonyo. Neng misa, neng siping mo, tukswana ka na naman eh. Kidding aside, sigurado pong kabang gagawan tala rin ng atlo, sumingit siya yung demonyo. Inyapin, ing ebanghelyo tungkol yateng ken tukso, ing demonyo, ing diablo, tikswa ni Jesus. Pero may nagumpay Jesus. Inyapin po kailangan madagumpay tamo. Ing first reading nan sasabihan na, o ini po, mag-aral tamo, baka nita, akit tamo yung kasalpantayanan tamo. Ing first reading, ing Diyos, tinubod ni Moises. God said Moses to liberate the Israelites from the slavery from Egypt. Maging slaves la po ka rin. At ang Diyos inaus ni Moises para ilako na laking karelang pangay slaves king Egypt at dela na laking lupang pangako. At kini po at yun na laking lupang pangako. Gaganakanda. Po, may nagumpay Moises, pero intukswat yu pamurin. Inyang at yunok karin king promised land. So from Egypt to the promised land, miglakbela po for 40 years. Bayo lamiras king promised land. Uling tutukswano ning demonyo, ne, durot-durat lang. Nga na pinitang sinulat nung agad lang meminto king Diyos, agyang less than a year, mirasla king promised land. O nanging demonyo, pidurot-durot na lang. May ngailangan lang danong, may ngailangan lang pamangan. Mag-complain lang king Diyos. Itamo po ngeni, yes, God sent Moses to liberate them from Egypt. Pero tintamong metong a liberator ni Jesus. Itamong ngeni ken New Testament, God sent His only Son to liberate us from the power of Satan and from sin. O ini po yung pamyaluwanan, i-liberate na katamong Jesus, the new Moses, i-liberate na katamo from the power of Satan and of sin. Makanano na katamong i-liberate through His passion, death, and resurrection. Anyapin kailangan niyang dumalan i Jesus. Kasakitan, kamatayan, at subliyang mebi. Ini po ing plano na ni nga pong Ginoo. Dumalan niyang kasakitan ni Jesus at Matea o neng itaning isatanas. Pilit neng lilisya. Po? Pilit neng lilisya king kasakitan. Pero yung second reading, nga na, salpantaya kayo kang Jesus. There is only one liberator. There is only one Messiah. But the Messiah, who is Jesus, was rejected by the Jews. Reputinggap. Anya pinisan Pablo nga na, maniwala kayo, king tinubod na ning Diyos, salpantaya kayo, ban kanita, mi kakaligtasan tamo. And now the gospel ing tukso ning demonyo. Tandaanan tamo po, i-liberate na katamong Jesus through His suffering, His death, and resurrection. Ing diablo tikswane, ing tukso po, eya kasalanan hanggang emegawan. In temptation, ay maging kasalanan hanggang eka mag-give in. At Jesus, may niyang butya. Lawan niya po what is the difference between a temptation and a test. Temptation comes from the devil, and a test comes from God.
Intukso, manibatan niya king demonyo, at ustong metukso tamo, intuksoing purpose na ilawt na katamo king apong Ginoo. Dapating kapag subukan, ilapit na katamo king Diyos. Amen. Yang ini, lawan tayo po yung tukso, abinyena, penokso na ning demonyo kang Jesus. Kaibat ng mebinyag Jesus, dela na ning Espiritu Santo king ilang, king disyerto. Bakit po king disyerto? Karin manalangin niya, 40 days, Jesus will pray and will fast in preparation for His ministry. Bayo ya po menaral in public niya po, o itam menalangin niya at mig ayuno ya for 40 days. O ini po, inyang milabas in 40 days, datanging demonyo, danupa ni Jesus. O ini po, makirandam po ni, uling ini kasalpantayan ng tamo. Jesus, metoksuya keng demonyo, ing demonyo tikswani, uling danupan niya, ngana, nung ikapin ing anak na ning Diyos, gawan ming tinapi, iting batu. Lawin niya pong magsalita yung demonyo, nung if you are the Son of God, makatadwa na sabihin ini, king katlumuna naman, at lula pong tukso, if you are the Son of God, tukswanin ini, i-inflate ni, itas na, kayang ego, ikayang anak na ning Diyos, at nung ikapin ning anak na ning Diyos, gawan ming tinapi, iting batu. Agawa na pong Jesus, ingeganaganang iti. Burina ning demonyo, ene magkasakit. Gamitan na kayang power para kayang sariling kapakanan. Ne po? Tatas na kayang ego, ikay anak na ning Diyos, sige. Gawan mo ini, agawa mo ini. Iring batu gawan mo yung tinapi. Oy, tapuing tukso na. Burina ning demonyo, gamitan na kayang upaya, king pansariling kapakanan. Agawa ng Jesus ito, pilit ne pong lilisya, ustong ing bato ngay ni, agawa ming tinapi, at aki daring tao, ay tukilangan keka. E puwaris tong dakaling pamangan, dakala ring tao. Nengating ayuda, magmisa kang makanyan, potang magmisa ko niyang atyo ko po karing aliwang parokya, ako pang magbel ken chapel. At hining pari, bebel ke, magbugyang mabalbaling bel. Uling magmisa. Pero isto nga yung ayuda, agyang may tigtiganing bel, datang laren tao. Basta't pamagan. E po, ing tao tutupin po, kailangan tayong pamangan. Pero pangrasken, diri na ng importansya ng Diyos, ing amano na ng Diyos, na nung sinabi ng Jesus, makasulat keng kasulatan, ing tao eya mo mabibye, king tinapi, none king balang amanong lalwal kinasbuk na ng Diyos. Na nung sinabi ng San Pedro, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Inyapin nga ni pong panauning Kwaresma at hanggang panauning Kwaresma, mamasata mo sanang Biblia. O Father, makananok mamasa hanggang Biblia lakoy Ginukoy tang Katoliko, makanyan tao mo. Asali mo nga gana-gana, pero yung Biblia, may asali, may alimusan. This is the love letter of God.
O ining love letter na ning nga pong Ginoo. Nyanyang minunang panahon, sulat-sulat mo eh. Potang silatan na kaning boyfriend mo. Ginoo ko, babasan miyang babasan. Kami patudtud. Potang babasan mi, masaya ka. Ita mo po ngeni, o ining love letter na ning nga pong Ginoo. Kailangan ini mamasata mo po amano na ning nga pong Ginoo. Kini po in first part na ning misa yaping the reading of the Word of God. O ini po the Word of God. O ning dengalwa, pagtang mababasa yung amano, o ita balaksa, intindihan nyo eh. Kanyanong kanyan. Ali pala may tutundula. First reading, tundo. Second reading, lalo lang may patutod. Potang manaral ko, lalo lang matutod. Malakakla pa rin ang aliwa. Ono mong ikayo po, pengari, paksabyan niya yung anak yu, kabang paksabyan niya, tundu-tunduya, nanong gawan yu. Ito siya pingil na yung kasiping na. Potang mababasa yung amano ng Diyos, makirandam-dam. In preparation the day before, magsadyata na simba ko bukas Domingo. I encounter ke in Diyos, king kapamilataning kayang amano. Matutod kong maranon, ko magpuyat. Ela matutod king bale, matutod la king pisamban. Po dapat makanyan. So itang tukso, gawa na itong gawaning tinape itang bato, sumikat siya Jesus, na kailangan ing mipakuyak yung krus. Akakit siya po yung tukso na ng demonyo. Na kailangan ing mipakukak yung krus. Dinan mo lang tinape ring tao, tukyan na ka. Na kailangan ing mipakukak yung krus niya yung demonyo, ilisya na ka, king kekang misyon. At yung kadwa po, yapin tikine ketang matas alugal, mekat bundok, at king meto nga saglit, pepakit na ing kayarian ketikin yato. Nung siklawod ka kaya harapan ko nga ng ding diablo, ibiye ko nga kaya kayan. Lawin niya tukso na ning demonyo. Nanong bandina ning demonyo, ing niglalang kingega na ganang bagay, yapin ng Diyos. Kaibat ing demonyo, ibiyan na kaya ka. Kabangin kasabi na yapin ni Jesus, yung lina lang kingega na ganang. Lawin niya po, intokso na ning demonyo. May susubukan in Diyos. Ining kadwa, ing pakibat na ing Diyos, ya bukod, ing samban mo, nga na. Ing demonyo, magkotya na naman, king Biblia, biyasa yung demonyo eh. Matena kanya. Pero mas biyasa yung Jesus. Nung Jesus, sini Claudia, kay ngarapana, at siguro, sabihan tamang, ibiyan na kayong pibandyan. Potang mabandi ka, dakalang sisiklawod keka. Nung mabandi ka, dakalang tutuki keka. Uling ating ka nga ibiye, potang mabandi ka. Jesus, na kailangan ing mamusan kang krus at mateka, tanggapan mo na yung pibadyan. Ban kanita, dakalang tuki keka. Pilit ning dilisya king krus ng Kristo. At yung katlo po, delanin ning demonyo ketang taluktok na ning templo at karin nga na ning demonyo magpabaldog ka ken. Total ding anghel ng Diyos, sapwanda ka, at ekanong balang. Gustong gawa na itong maging popular yung Jesus. Linundag yung ara, kay ba't man ni balang, tukyan na ka naman ding tao. Meto nga milagro. Linundag yung man ni ay milagro. Puwari ding tao ngayon, itong ating milagro, pupunta langan. Milisya Jesus,
Agyang nakamamusan krus, basta't lundag ka ken sumikat na katukyan da ka rin tao. Pero pakamalang kong kapatid, there is no shortcut to our salvation. There is only one way to our salvation through Jesus Christ our Lord. It is the way of the cross. It is the way to suffering. Allah pong shortcut ken kaligtasan. Metong mo po yung dala ng kaligtasan ni Jesus. Metong mo yung dala ng kaligtasan ng kasakitan ng kamatayan at yung kayang pamanyubling mebye. Allah na pong aliwa. Anyapin nga na kening taule. Inyang po atukso ng demonyo nga na likwanin ng demonyo king mapila na panahon. Likwan ni Jesus at may kuwing demonyo. No kanya pupuntang ining demonyo, itamong ining tutukswana. Nya mimingatam, iyadan ang poyeba mesambutla. Ding Israelita mesambutla mo na naman king anyang atilo king ilam. Dapat Jesus, tirwana na katamo, makanano tayong sambutan ing demonyo through His Word. Mamasa, mangadi, mag-ayuno, maglimus. Ay tapo, potang maglimus kang, kakalinguan mo yung sarili mo. Potang mangadi kang, mangadi, pray to God, more prayers. At potang mangadi ka, less of self and more for Jesus and more for others. Less of self. Anyapin magsakripisyo ka ngeni, makirake ka king kasakitan ng Jesus. Amen? O yan po. At yutapa mo king first Sunday of Lent. Sana apusan tayo Jesus. Eta mo po kakawani kayan. Ing demonyo, lalako na katamo, ken tunay dalan, ing dalan ng Jesus, ing dalan ng kasakitan, papunta king kaligayan. Amen. Ipasiyag tamo pong ngeni ing kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang lubos may paya, linalang king banwa ang pong yato, at kay Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pingagliging upaya ni banal ay Espiritu, mibay kang Juan a Mariam Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katungal do sinubliyang mebye, pepay tasyaban mo, makaluklok, wana ni Diyos, ikpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, bankom ka rin mabye, ampong may ngamate. Sasalpantaya ko, king banal ay Espiritu, king banal akapulungan katolika, king pamisamak din banal, king pangpatawad daring kasalanan, king pangasablirang miering mete, at king biye alananggo. Amen. kapatad, ing tukso kakambal tayo kete king yato, inya manalangin tamo king Diyos, man pagkaluban na katamong grasyang tuki king Ginoo, king pangmaglupi, king sablang tukso. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Para ka rin pamuntok ning Santa Iglesia, kapilan man sana, era lilibayan upayang makayato, ing katungkulan dang magsilbi, king pamangailangan ding kaladwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso.
para ka rin pamuntok ning estado, mirilan na sanang diwang magsilbi, king ikakayap ning karelang balayan, at emo bukod king ambisyon dang pampolitika, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi keng tukso. Para ka ring daranok, manakit lasanang at mabiyasang palto, pamangan, iba't ka ring lelanganing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi keng tukso. Para kaya katangang makatipon keti, ban kambening Ginoo, mabiyasa ta sanang lumaban, king tuksong daratang kaya katamo, aldoldo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi keng tukso. Ngayon po adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi keng tukso. O Ginoo, gawan mo kaming parating ating kamalayan, king kekang pangatyo, lalong-lalo na king oras ning tukso. Ulinita, makapanalangin kesa ng taimtim, at ban akamtan mi in kekang sikanan at grasya, king kapamilatana mo rin Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning daon tamo, matanggapya arapaning Diyos ikpang lubos mayupaya. Ang kapanya sana ni Ginoo itindahon karinggamat mo, kay kapurihan po hikaligaya ng lagyuno, kay kasaplala tamot mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, saupan mo kaming matampang makapagsadya king pamidawon karetingayin mi,
king kapamilatanda, pagmasusyan mi kabut, ing pigmulana, ning banal at sakramento mo, itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabi kaya kayo, Nagkaroon timuri. itasyula rin pusoyo, Makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat-dapat ang pong matulit. Tunepin karapat dapat ang pong matulit, sukat ang pong makakabos, ing purian ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man, o ginubanalay pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. King kakabanding 40 ngaldo, pamangawat na king pamangan kete king yato, tiro na kaya kami nung makananumi ang gampanan, iting banal a Kwaresma, kambening pamagayuno, king pamaglupig na king sablang tukso ning demonyo, tiro na naman kaya kami nung makananuming labanan, ing kayungyungan mi king marok. Kanita king pamagmasusimi kambering pusong malinis, karing misteryo ning pangakabos, akwaming miras king alang kapupusan akaligtasan. Ulinita kambeda ring sablang anghelang pong banal, daralit mi ing parangal kekaw, alang tuknang ngamingan pupuri. O lubos mayo paingig pa, pupurienda ka king kapamilatan ng anak mo, Yeso Kristo, kadinatang king lagyo mo, yaing amanong magdalang kaligtasan king ketawan, yaing gamat adudwang mo karing makasalanan, yaing dalan apaing turo king kapayapan mo. O Diyos ay pami, kanitang mi palawot kami keka, pauliring kasalanan mi, peki kasundo mo kaming miyuman keka, king kapamilataning anak mo, ban kanita mi balik lalo keka, aluguran miya ing metong at metong kekami, antimonong makananong ligura na kami, ang king tinawuna ing biye, king kamatayan para kekami. Ngining pagmasusyan miya ing pamakisut, akamtan ng Kristo para kaya kami, panigapumi kaya kangeni, itugtog me, ing banal ay Espiritu mo, kareting ayin, ban pabanalanala, at gawa na lang katawan, ang pong daya, ning anak mo, kabang tutuparan mi, ing peka panabili ng daptan mi. At atandanan mi pa,
kanitang benging bayo na dinaw ning biyena para kay kami, para king pangatimawami, kabang misulusulo laking apunan, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo ng ngana, kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Kaya rin yung apunan kinuha ning kalis ning bendisyon. Pasibayo pe pasalamatan at pinuri king kayapan mo. Binyan iti karing disipulo na at ngana. Kuanan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Makiabeta mo pong magkanta. Sasambanda ka, O Kristo, layong pupuriyan. Uling ing krusong banal, iligtas sa inyato. Uling ing krusong banal, iligtas sa inyato. ulinita, pagmasusyan mi ing pamigaganak aking kamatayan ng pong pangasubli ng mebya ning anak mo, ang miglakwan kaya kami kaniting prenda ning lugod mo, at darawon miya kaya ka iting kalam apikalum kaya kami, ing sakripisyo ning ganap apama kipagkasundo, o ikpa mapagkumbabaming aduan kaya ka, ing tanggapan mo kami mo naman kambining anak mo, at king kapamilataning pamisulusulumi, kaniting bangketining kaligtasan, pagkalamya naman kaya kami ing banal ay espiritu na, amilalako karing sablang sumbagal, king dalaning pamisawusig. Manano na sanang iting banal ay espiritu, gawa ni ing banal kapulungan mo, waga ning pamisan metong, at dalan ning kapayapan mo, para karing sablang tao. Layon papanatilya na kami sana, king pamibukluran, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo, pari, diakono, antimurin ding magpari, religyoso at religyosa, at ning kabilugan na balayan mo. Nung makanano mo kaming tinipon ngeni, makatalakad, makapadurot king lamesa ning anak mo, makanyan kami na naman sanang tipunan kagum ning Nuan a Birhen Maria, indo ning Diyos, at indumi na naman kagum ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, pati na ring kapadadming mayang nabi, ang inim matutod na king Ginoo, kagum ding taong mi aliwa lahi ang pong salita, kanita makapisulusulo kami ngan, king bangketining alananggang pamisamak, king banwa at king bayong yato, nung ka rin ing kaganapan ning kapayapan mo, sa slag iyangat na kasala, kang Kristo Jesus ang ginumi. King kapamilatan ng Kristo,
Kristo, kami na kaya itang mayo pa yung totoo kaguning Espiritu Santo pupuryan dakat parangalan manggaman kingalan nangga pupuryan dakat parangalan manggaman kingalan nangga. Amen, 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 amen. Abi-abi, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikantatayng panalangin at tiro na ning kakatamong Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panaon mi, banking kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasapkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pong pagsadyan miing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing Ginoong Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik ding kasalanan mi,
Nuneng pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo. Layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilanman ke kayo. At kay kaon temore. Ipakita mo po at idaking kapayapan king metong at metong. Kapayapan po ke kaingan, kapayapan po. Oning ginotang Yesu Kristo, ing makaibie tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo, uling nuwan lading mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kay ka. Dapat iagkas niya nga mano mo, kumayap na.
Manalangin tamo. O Ginoo, kaniting pamamangan mi king tinape ay iba't banwa, masesesaning kasalpantayanan mi, tumibe ing kapanaligan mi, at mi pasignangan ing lugod mi. Ugalyan mi sanang mga biyayan kang Kristo, ing tune ang pamabiye tinape, amanatili kaming mibiyabiye, kabang balang amanong manibatan king asbuk mo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sa guli para karining announcement, alkansya sa Quaresma. As we begin the season of Lent, HRP is also relaunching the 12th year of alkansya para sa Quaresma. And this is our way of making concrete the fruits of our Lenten observances, prayer, fasting, and almsgiving. Ano man pong bagay na ating ibinawas, inalis, isinasakripisyo, ay para meron tayong ipagkakaloob sa ating kapwa, lalong-lalo na po sa mga kapuspalad. Sa pinto ng ating simbahan ay mayroong mga sobre na hugis alkansya. Maaari po ninyong ilakip sa sobreng ito ang inyong mga natipid o mga bunga ng ating Lenten sacrifices. Pakicheck po kung saan ang Corporal Works of Mercy, Feed the Hungry, ito po ang intention, no? Salamat po at naway magkaroon po tayo ng makabuluhang panahon ng Quaresma. Pangalawa, kadwa po, Stations of the Cross, all Fridays of Lent, ing pamagistasyon, magumpisang 4:30 p.m., kay Batugia po yung Santa Misa at 5:30 p.m., kini pong Pisamban. Confessions at HRP every Saturday at 5 p.m. hanggang pong 5:30 p.m. ang confession sa ating Pisamban Maragul. Makanyan muna naman registration for Kumpil, Confirmation, and First Holy Communion of HRP Pisamban Maragul, age limit 10 years old and above. Church requirements, isubmit po ninyo ang mga photocopies ng certificate, live birth. Pangalawa, certificate of baptism, newly issued with confirmation and first communion purposes. Sa mga nag-aaral na grade 5 sa public schools, sakop ng parokya, sa mga teachers and catechists in charge, sila ang magpaparegister. Sa mga outside public schools na sakop sa mga outside public school na sakop ng ating parokya, ang mga tatanggapin ay sila lang po ang tatanggapin sa parish office. Registration is until March 14, 2025 only. So maraming dakal pong salamat kaya kayungan, isundo tamo ing kaya katamong pamangadi, pamagayuno, ang po pang pamaglimos, bilang tanda na itamo makisan metong tamo king kasakitan at kamatayan at pangasubli ng mebye ning Ginoo. Talakad tamo po para king final blessing. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo, idukoy laring buntukyo at maniga po king bendisyon ng Diyos. O Ginoo, labis-labis sa kalam, ing ipaniga po ming itugtog mo king banal akapulungan mo, banin kapanayan dagul king kaligtasan, ing kayapan mi patatagan king kapagsubukan, at ing alananggang kaligtasan mi piho naman, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. At bendisyonan na kayo ng Diyos alubos mayopaya, ingig pa, inganak, ating banal Espiritu.
ing Santa Misa mi daw ne umetana king kapayapan sa